s ove strane. Kako to izgleda. Ovo je ugroženo područje. Ovdje su ljudi ostali, ideli. Evo napala kuća kod čovjeka. Evo sto policija. Opa. Vamo još štete ima. Čitavo brdo je krivo. Jebote. Kako ste vi, djedaga? Ste vi odavde? Ako da mi recite kad je liko došao da pomogne da se riješi situacija? Pa dolazili su, snimali su. Dolazili su i premijer je dolazio, nije premijer nego Lagundrija dolazio je, Imamović dolazili su to. Koliko kuća ima ugroženo Koliko je kuća ugroženo ovdje u Obodnici? Ne mogu ti reći, ne znam tačno. Znam da je ovo sve iseljeno dole. Čitavo brdo je iseljeno? Ja, ove kuće su sve iseljene. Jel treba nešto ljudima da im donesemo mi istuzle? Mislim, šta im treba najviše? Voda? Deterđent? Šta? Odjeća? Voda. Najvijete, u mene je bunar uništen skroz, ja nemam vode u kući. Nemam ništa. Treba vam praška za dezinfekciju? Pa treba svega. Doćemo.